ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugira umugoroba mwiza mwese mwakomeje gukurikira Royal TV n'umwanya w'amakuru mu kinyarwanda n'amakuru asoza ayo kuri wa gatanu umunsi ubinjiza mu mpera z'icyumweru ndi Innocent Muvunyi dore ingingo z'ingenzi aya makuru ari bwibandeho. Bagomba kuba bavuye muri aka gace bagashaka ahandi berekeza. Naho makuru y'ubutabera urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa gatanu rwahagaritse kumva ubuhamya bw'abashinja abarirwa mu rubanza rw'amo Colonel Tom Byabagamba hoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame. Muri aya makuru kandi turaza kubagezaho amashusho yahiye imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz yahiye igakongo kubwo yageragazo muri feruje zo hazwi nko mu Gishushu ni mu mujyi wa Kigali. Ikaze kuri aya makuru kandi ku musozo w'aya makuru turaza no kubagezaho amakuru ya nyuma na nyuma avugwa mu birebana n'itorwa rya perezida wa FIFA ariryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Duhere mu Rwanda, umujyi wa Kigali uravuga kudashobora gukuraho itariki ntarengwa wakizeho kuba abacuruzi bakora hazwi nko muri quartier Mateusi bagomba kuba bavuye muri aka gace bagashaka ahandi berekeza. Ni mu gihe itariki ntarengwa yageze ejo ku wa kane ejo hashize ku wa kane hari ku itariki 25 ariko kugeza ubu hakaba hari n'abacuruzi bagikomeje akazi kabo nk'uko bisanzwe ubwo kugeza ubu ntaho bafite bimukira. Fisto Felix Habineza yasuye aka gace ka quartier Mateusi maze adutegura inkuru ikurikira. Nubwo bari babwiye ko bagomba kwimuka mbere ya saa 10 z'umugoroba wo kuri uyu wa kane, ubwo twageragaho basanzwe bakorera ku manywa yo kuri uyu wa gatanu, hari hakiri abagikora nk'uko bisanzwe. Hari abandi bapakiraga ibicuruzwa, gusa kandi hari n'ahafunze hanagaragaza amatangazo arangira abakiriya aho bimukiye. Nubwo bamwe bamaze kugenda, abandi bitegura kugenda, baracyavuga ko ntaho bafite bajya kugeza ubu, bagashinja umujyi wa Kigali kubimura huti ntaho berekeza. Ntago turi kwimuka kuko yimuka umuntu ufite ahantu yimukiye. Somo turajyana ibintu byacu nyine dushaka aho tubishira, twabishira mu rugo, twabishira yandi. Nibi turi gukora ntago byemewe, ubundi batubwiye ko tutemewe no gukingura ngaho umunsi wose. Urumva no gukuramo ibintu twari twumvikanye itariki ntago ari yo bubahirije, nyuma baje kubihindura. Ariko ikibazo dufite aho twimukira ntabwo haruzura kandi hariho n'amananiza. Amananiza ariho no kuvuga ngo jya kubaka inzu mu yindi nzu. Ibi bivugwa n'aba bacuruzi ariko bihakanwa byimazeyo n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko benshi bifuza kujya mu nyubako izwi nka Chic iherereye hafi ya hari gare mu mujyi wa Kigali kandi ko yuzuye neza kandi ba nyirayo bahawe icyangombwa kibemerera gutangira kuyikoreramo. Umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire mu nshingano Fred Mugisha avuga ko umujyi wa Kigali utari kwirukana aba bacuruzi. Ikibazo tutazi n'amazi avuga ataduzira ntabwo tuyazi kuko ibyari byose aho bajya hari henshi. Uyu muntu wese ufite inyubako muri Mateusi yagiye yandika u Rwanda zandikira umujyi wa Kigali agaragaza ibyazabera mu nyubako. Nika ko wanyuma azava mu tariki 28 cyangwa 29 ni mu mpera z'ukwa kabiri niba ntibeshye ko ubwo wowe ugikora nuko azi ko itariki itaragera wenda. Ntabwo rero turimo kwirukana ahubwo turimo kubashakira ahantu heza ho uzakorera mu gihe kizaza. Mu mpera z'umwaka ushize 2015 nibwo abacuruzi bahawe itariki ntarengwa ya 25 z'ukwezi kwa kabiri. Abacuruzi bakaba bimwe ngo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Fisto Felix Habineza turamushimiye. Makuru y'ubutabera urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda kuri wa gatanu rwahagaritse kumva ubuhamya bw'abashinja abarirwa mu rubanza rw'amo Colonel Tom Byabagamba hoza kuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Kuri wa gatanu rero byari byitezwe ko undi mutanga bahamya w'ubushinjacyaha aza gutanga ubuhamya bwe nk'uko byari bikuye mu nyandiko mvugo ariko ntiyagaragaye mu rukiko ngo kubera impamvu z'akazi ke. Umutanga bahamya utakandagiye mu rukiko kandi yari ategerejwe ni General de Brigade Aloyizi Muganga nawe wagombaga gushinja abaregwa muri uru rubanza. Inteko iburanisha yahise ifata umwanzuro wo guhagarika kumva abatanga bahamya w'ubushinjacyaha ngo kuko bamaze kwakirwa mu rukiko bahagije cyane ndetse ngo nibyo bashakaga bakaba barabibonye. Uru ni urubanza rw'amo Colonel Tom Byabagamba hoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu
abasirikare babiri basezerewe mu ngabo aribo General de Brigade Frank Rusagara ndetse na Sergeant François Kabayiza. Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu akurikiranyweho ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha ubutegetsi Rwanda hamwe n'icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha gikomeye. Hiyongeraho icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. General de Brigade Frank Rusagara we ashinjwa icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha ubutegetsi Rwanda hamwe n'icyaha cyo gusebya leta. Sergeant François Kabayiza we wahoze ari umushoferi wa Rusagara ashinjwa guhisha nkana ibintu byakagombye gufasha kugenza icyaha gikomeye. Bose baburana bahakana ibi byaha baregwa. Dukomeje, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iravuga ko igiye kugoboka abahinzi barumbije byo kutabona imyaka yabo ku buryo bukabije mu gihembwe cy'ihinga gishize cy'umwaka wa 2016. Abahinzi bahuye n'ibibazo kurusha abandi ngo naho mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba twagize izuba rikabije ndetse n'utwo mu burengerazuba two twahuye n'imvura ikabije. Iyi minisiteri ivuga ko mu bufasha ishobora guhaba abahinzi harimo imyaka cyangwa ifumbire yo kubafasha guhinga mu kindi gihembwe cy'ubuhinzi gitaha. Fulgence Hakizwera arakomeza. Mu gihembwe cy'ihinga cya 2016 hari uturere twahuye n'ibibazo mu kubona umusaruro, nyamara kandi ubuzima bwa benshi muri utwo turere bushingiye ku buhinzi. Uturere dutanu two mu ntara y'Iburasirazuba imyinshi mu mirenge itugize ngo yarateye izuba rirabyica burundu, kimwe nuko hari n'abatinze gutera imyaka. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko izariba mu kigega ifite ikabagoboka, ariko kandi ngo bakanahabwa ifumbire ngo bazabone uko bongera kwisuganya bahinge mu gihembwe cy'ihinga gikurikiyeho, nk'uko bisobanurwa na Tony Nsanganira, umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe ubuhinzi. Mu mirenge y'uturere tugera nko kuri dutanu tw'intara y'Iburasirazuba by'umwihariko niho habaye ikibazo cy'izuba ryinshi, ndetse hari n'imirenge imvura itigeze igeramo na gatoya, mu turere twa Nyagatare, Kayonza, Kirehe, Ngoma na Rwamagana. Ibyo rero ibibazo byagaragaye nk'uko dusanzwe dukorana n'inzego z'ibanze, y'ikibazo kigaragaye bakitugezaho nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, hanyuma mu bufatanye tukareba mu kigega cy'ibiribwa dufite tukaba twagoboka abahuye n'icyo kibazo. Ariko birenze n'ibyo ngibyo, hari n'ubwo bigera n'aho batabona n'inyongeramusaruro zo kuba bakoresha mu gihe n'imvura yaba ibonetse no mu gihe gikurikiyeho. Icyo gihe nabwo hari uburyo tubegera tukabafasha, harimo kuba twabaguriza nk'imbuto cyangwa se n'ifumbire. Uretse utu turere two mu ntara y'Iburasirazuba twibasiwe n'amapfa, ngo hari n'utwo mu ntara y'Uburengerazuba noneho two twibasiwe n'imvura ikabije. Uretse ko utwo two ngo hanagomba ubufatanye na Midimari, ariko twose ngo tugomba gufashwa nk'uko Tony Nsanganira akomeza bisobanura. Ndetse ibyo ngibyo bikaba ari nabyo turimo gukora mu tundi turere nko mu ntara y'Uburengerazuba, aho uretse intara y'Iburasirazuba yahuye n'ikibazo cy'izuba, ko noneho bagize ikibazo cy'imvura yabaye nyinshi ku buryo yateye imyuzure. Hari aho bari batangiye no gutera, hanyuma kubera imvura nyinshi ibyo bateye birangirika. Aho naho mu buryo bw'imikoranire n'inzego z'ibanze, ndetse ibyo n'ibiza noneho bizamo na Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza cyangwa se no kugoboka abagizweho ingaruka n'ibiza, naho turimo turareba uburyo twabafasha kugira ngo ibyo bitazabahungabanya cyane, ntibazagire n'imbaraga zo kuba bakora mu gihe ikirere cyaba cyabaye na cyiza. Gusa nubwo bimeze bityo, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ntiyerura ngo ivuge ko muri rusange umusaruro uzagabanyuka, by'umwihariko uw'ibigori n'ibindi bihingwa muri icyo gihembwe, cyane ko ngo hari n'abatararangiza gusarura. Ariko tumwe mu turere two muri izi ntara ebyiri, iy'Uburasirazuba n'iy'Uburengerazuba, ho ngo uzagabanyuka, nk'uko Tony Nsanganira, umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe ubuhinzi akomeza bisobanura. Hari naho batarasarura, hari aho batarasarura kubera ko nyine imvura yaje itinze, bituma abantu batera bitinze. Turacyakusanya rero amakuru yo kugira ngo tumenye neza umusaruro waba waratakaye ugereranyije n'ubushize. Ariko birumvikana nk'aho twavuze muri utwo turere dutanu tw'Iburasirazuba n'uturere tumwe na tumwe tw'Iburengerazuba, hagiye hagaragara ibibazo ku buryo aho ngaho umusaruro mu buryo bugaragara uzagabanuka. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko muri iki gihembwe iteganya umusaruro by'umwihariko uw'ibigori ungana na toni 900, mu gihe ubushize wakabakabaga toni miliyoni. Nyamara ariko ngo izanashyira imbaraga mu kwirinda ko hari utakara mu gihe cy'isarura, nka bumwe mu buryo buzafasha abahinzi kugira ibyo bageza ku masoko. Fulgence Hakizwera, Royal TV.
ni Royal TV mukomeje gukurikira turi mu makuru y'umugoroba. Mu yandi makuru, abagore bari muri polisi y'u Rwanda baravuga ko inshingano zitari nke umugore abafite mu muryango zitabuza kuzuza inshingano z'akazi bashinzwe uko bikwiye. Kugira ngo biborohere ariko byasabye ko polisi ishyiraho gahunda yo kuborohereza bagakorera hafi y'imiryango yabo. Ibi abapolisi b'abagore babitangaje kuri wa gatanu ubwo bari mu nama ubwo bari mu ihuro ryabo ryabaye ku nshuro ya 7. Tito Dusabirema yarahatubereye. Bigaragara nk'ibigoranye ku mugore uri mu nzego zishinzwe umutekano kwita ku muryango akabihuza n'akazi katoroshye ko kurinda abantu n'ibyabo no gukumira ibyaha. Iyi myumvire ngo ni nayo yagaragaraga muri sosiyete nyarwanda mu minsi yashize nk'uko bigarukwaho na Sergeant Mwezi Teddy umaze imyaka 11 muri polisi y'u Rwanda. Bumvaga ari ibintu bidashoboka bagereranyije nuko akazi ka gipolisi kameze, bakumva yuko umupolisikazi aba ari umuntu waba akora adaruhuka cyangwa adashobora kubona n'umwanya wo kurera abana yaba yabyaye. Ariko icyo gihe niyo myumvire yari hari, ariko twasanze ko bishoboka yuko umupolisikazi ushobora kuba umupolisikazi kandi n'izindi nshingano ukazuzuza. Polisi y'igihugu nayo isa n'iyatekereje ko kuba abapolisikazi bafite inshingano zo kurinda umutekano kandi bagomba no kwita ku nshingano zibareba nk'ababyeyi mu miryango bitoroshye. Mu gukemura iki kibazo, ubuyobozi bwa polisi bwafashe umwanzuro wo korohereza abapolisikazi bagakorera akazi kabo ka buri munsi hafi y'aho imiryango yabo ituye, nk'uko Chief Superintendent Rose Muhisoni umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri polisi abigarukaho. Iyo uri umupolisi hari n'izindi nshingano uba ufite nk'umugore mu rugo, ariko mwumvise Minisita yabivuze yuko muri iri huriro ry'abagore b'abapolisi ari naho havuye umwanzuro wafashwe uvuga ngo abapolisikazi bajye boroherezwa bakorere hafi y'ingo zabo. Kugeza ubu abagore bari muri polisi y'u Rwanda bari hejuru gato ya 20% kandi ihame ry'uko abagore bagomba kuba 30% mu nzego zose z'imiyoborere y'igihugu naho rigomba kubahirizwa. Polisi ivuga ko nta buryo budasanzwe buhari yiteguye gukoresha ngo abapolisikazi biyongere, kuko ngo uburyo bwonyine buhari ari ukubibakangurira biciye mu bukangurambaga. Tito Dusabirema, Royal TV. Tito Dusabirema turamushimiye. N'amakuru ya Royal TV n'amakuru mushobora n'ubundi gusanga ku rubuga rwacu arwo www.royaltv.rw. mu minsi itaha muzatangira kandi no kuba mwareba Royal TV gahunda zayo munyuze kuri telefone. Izi telefone zigezweho arizo bita smartphone, muzakoresha application yitwa Royal TV. Reka mbere yo gukomeza mu yandi makuru tubanze dufata akaruhuko ko kwamamaza, ntimujye kure. Mount Kenya University is the premier private university in the region, offering courses in health sciences recognized by government regulatory bodies and professional organizations. Join us today and study the following courses: Masters in Public Health, Bachelor of Public Health, Environmental Science, Medical Laboratory Sciences. You can also study Diploma in Medical Laboratory Science, Clinical Medicine and Surgery. For more information, contact our Chigali Town campus or Kichukiro Science Center. You can also visit our website www.mku.ac.ke. Allô? Allô? Chérie, ugeze rwose ko mukumbuye. Turuna natetse ngiye guhisha ariko nakubuze. Shebuze kuri ko wamagara nahageze. Yo, chérie, ni karibu se wahageze. Niko ye. Ngira ngo narakora ateye imbere rwose ngiye nkoresha na cuisinier. Ye? Shema, kumbwiye ngo ugiye guhisha kandi ciye kuri cash pay nkabona imo 0. Watekesheje iki? Ntekesheje iki? Ntekesheje umuriro w'amashanyarazi. Ahaye, utekesheje utese kandi ntawe ufite muri cash power. Umva nkubwire, mfite tekinike nkoresha kandi nkakoresha umuriro uko mbishaka pe. Cash power nge ntibare. Ahubwo nimba bishaka, kwene nuko mbigenza. Hasigaye nawe ujye ubikoresha. Shema, ntabyo nshaka kunyereka, nta nibyo nshaka kunkorera.
nubwo uri fiyanse wanjye ibi sinabyihanganira ngomba kubivuga ubwo rero uragira ngo tumare kurushinga bagufunge nsigare meze nk'umupfakazi ubukwe nibushaka bupfe ibyo utangiye kuzana ibikigugu urashaka kunteza abantu oya ngomba kubivuga ubu ngiye guhamagara kuri nimero itishyurwa ya UCL hamwe n'inzego zishinzwe umutekano mbabwire ko wiba umuriro bimaze kugaragara ko ubujura bw'umuriro bugenda bufata indi ntera mu duce dutandukanye two hirya no hino mu gihugu sosiyete ishinzwe gutunganya no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu UCL ifatanyije na polisi n'izindi nzego iramenyesha abanyarwanda bose ko hagurukiye kurwanya ubujura bw'umuriro w'amashanyarazi kuko ari icyaha gihanwa nk'ibindi byaha bimunga ubukungu bw'igihugu ikoreshwa ry'umuriro mu buryo bw'ubujura bituma bamwe mu bafatabuguzi b'inyangamugayo bagira ikibazo cy'umuriro muke bityo no kuwusaranganya bigatera ikindi kibazo kubera iyo mpamvu sosiyete ishinzwe gutunganya no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu UCL irashishikariza abantu bose gutanga amakuru ku iyibwa ry'umuriro kandi ibihembo bishimishije birateganyijwe ku bazatanga aya makuru ukeneye ibindi bisobanuro wakwegera ishami rya UCL rikwegereye cyangwa ugahamagara kuri nimero itishyurwa 35 bakaguha ibisobanuro birambuye nitwa Ndayishimiye Eric uzwi ku izina rya Bakame nkaba ndi umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi mu bihe byose nishinganishije muri Soras nkuko ntawe uhindura ikipe itsinda nanjye sinzava muri Soras Soras wambereye ingabo y'amayina koko Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro WDA binyuze mu mushinga SDP cyaraharebye maze gitera inkunga amashuri yigisha iby'amahoteli n'ubwubatsi ayo mashuri ni Kinihira VTC AST Busogo IPRC West IPRC East Kirehe VTC na Kabarondo VTC ngaho rero nimwihutire kwiyandikisha muri aya mashuri maze mu gihe cy'umwaka umwe gusa muhakura ubumenyi mu myuga igezweho kandi itanga akazi mu buryo bworoshye muze rero twiyigiriye imyuga dutsinda ubukene mukeneye ibindi bisobanuro mwabariza ku buyobozi bw'ayo mashuri cyangwa se mugahamagara kuri 0784 15 14 72 ubu butumwa ni ubwa WDA ya Royal TV nyuma yo gutumikira badutumye reka dukomeze nkuko nakomeje kubabwira muri aya makuru turagezaho n'amakuru y'imikino muri studio twakiriye Gilles Karangwa n'umunyamakuru wo mu gisata cy'imikino Gilles reka duhere mu Rwanda ikipe ya Mbabane Swallows ni ikipe yo muri Swaziland yamaje kugera i Kigali mu Rwanda ije mu biki iyi kipe ya Mbabane Swallows ije mu mukino wo kwishyura mu mikino ya Champions League ni irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane wa Afurika umukino ubanza wari wabereye muri Swaziland ikipe ya APR ibasha guhatsindirwa igitego kimwe ku busa birumvikana ko ikipe ya Mbabane Swallows yasesekaye i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cya none itinakorera imyitozo yayo ku kibuga kizaberaho no mukino ku munsi w'ejo kwa gatandatu Stade Regionale y'Inyamirambo ikipe rero ikimara gusesekara mu Rwanda yasesekaranye na delegation igizwe n'abantu bagera muri 30 bajanye impamba y'igitego kimwe batsindiye APR iwabo mu gihugu cya Swaziland APR ifite inshingano zikomeye cyane ndetse n'umutwaro ukomeye yewe umuntu ashobora no kubyita ko ari umusozi muremure wo kuzamuka yo kugira ngo ibanze kwishyura ideni ry'igitego kimwe yabashije gushyirwamo mu gihugu cya Swaziland ibe yanashyiramo ibindi bitego byayemerera gukomeza mu cyiciro kindi gikurikiyeho n'umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo saa 9 n'igice kuri Stade Regionale y'Inyamirambo niba mwumvishije imigabo n'imigambi y'ino kipe yo muri Swaziland baje ko kubona ari abantu baje gutsinda cyangwa
baje bikandagira nabo baje ari abantu kuko baje gutsinda. Ni ikipe ifite icyizere gikomeye cyane Innocent mu mikino 5 ishize bamaheruka gukina yaba mu gihugu iwabo imbere ndetse no muri iki cyiciro cya Afurika. Nta mukino n'umwe baratakaza muri iyo mikino 5 babashije gutsinda. Ni ikipe ubona ko ifite icyizere, ifite morale hagati yabo. Nicyo kintu gishobora kuza cyane kugorana APR gukina n'ikipe ifite icyizere, burya biragorana. Kuri Mbabane Swallows irabizi neza ko mu myaka 4 ishize yitabira ano marushanwa ntirarenga kino cyiciro kibanze preliminary rounds. None APR yo mu Rwanda yo imeze gute? Yariteguye bihagije? Abafana bimeze gute? Birumvikana APR nkuko bisanzwe ni ikipe umuntu yavuga ngo ni ikipe ya kabiri ifite abafana benshi hano mu Rwanda. Kwitegura kwayo ntabwo yiteguye ikora imyitozo gusa, kuko no mu mikino 2 ya shampiyona yakinye kugira ngo yekine no mukino wo kwishyura yabashije kwitsinda. Harimo watsinze Kiyovu ibitego 2-0, hari n'undi yatsinze n'ikipe ya Espoir ibitego 2-0. Navuga ko APR nayo yinjiye mu buryo bumwe n'ubwo Mbabane Swallows yinjiyemo muri uyu mukino. Twari turavuga ni ikipe zombi zidaheruka gutakaza, ni ikipe zombi morale iri hejuru. Igisigaye ni iminota 90 ku munsi w'ejo. Umuntu yavuga ko APR atavuze no kuri polisi y'u Rwanda yabashije gufata rutemikirere ku munsi w'ejo kwa gatatu yerekeza muri Afrika muri Sudani y'Amajyepfo Ijuba, wigiye gukina umukino wa kabiri wo kwishyura bahura n'ikipe ya Atlabala. Batsinze ibitego 3-1 mu mukino ubanza wabereye hano i Kigali. Urakoze cyane Jire. Reka noneho tuve mu Rwanda. Ubu amaso yose ahanze amatora yo muri FIFA kuri wa gatanu. Mu kanya nahoze ndeba mbere yuko ninjira muri studio bari bakirimo gutora abatorewe kuyobora FIFA, ntabwo yari yakamenyekanye. Ubu ngubu ni iki kirimo kuvugwa? Ubu ngubu ngira ngo yamaze kumenyekana Innocent mu kanya gato ya rwose. Ni navuga ngo niyo makuru wagezweho kugeza amagingo yangaya. Ni mu muhango wabereye i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi, hasanzwe ari ikicaro kiri kiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Abakandida bari 5, ariko kwikubitiro mbere ko amatora hatangira umunyafrika y'Epfo Tokyo Sexuel yabanje kwivana mu matora kubera ko nta cyizere yari ifite, yabonaga nta majwi menshi ari buze kubona. Abasigara ari 4 bahatana mu kiciro cya mbere. Abatorwa cyangwa se abakandida bose babashije kugirwa imbere cyangwa se gutsindwa na Gianni Infantino wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, agira amajwi 88, ariko ayo majwi ntiyari kumwemerera guhita aba perezida wa FIFA kubera ko amategeko avuga ko nibura mu kiciro cya mbere ugomba kubona 2/3 by'amajwi. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko bifashisha ikiciro cya kabiri cyangwa se round ya kabiri. Gianni Infantino niho atsindiye Sheikh Salman wari araturutse mu mpuzamahanga y'umupira w'amaguru muri Aziya, ndetse na Prince Al bin Al Hussein. Abashije kubashyigika abonye amajwi 105. Umukurikiye ni Sheikh Salman ubonye amajwi 88. Prince Al nawe wahabwaga amahirwe bamusize inyuma cyane. Ukuntu wafashe mu mutwe birantangaje. None umuntu utowe ni muntu ki ubusanzwe muri sport? Gianni Infantino yari amaze igihe kinini cyane mu mupira w'amaguru. Natangiye mbivuga yari umunyamabanga mukuru mu impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru umugabane w'Iburayi. Navuga ngo ni ishyirahamwe rizwi cyane nk'ishyirahamwe mu mashyirahamwe akomeye y'umupira w'amaguru ku isi. N'umugabo w'umutaliyani wabaye mu mupira w'amaguru cyane kuva akiri mutoya. Yaramaze imyaka igera mu 8 rwose ari mu nzego z'ubuyobozi mu mupira w'amaguru, yaba ku ruhande rw'Iburayi ndetse no ku ruhande rwo mu gihugu cy'Ubutaliyani yavukiyemo. Navuga ko n'umugabo nawe ubizobereyemo ibyo ahatorewe. Aya matora ya FIFA na matora yabaye nk'akurikiranirwa hafi n'ibitangazamakuru bikomeye, namwe wo mu Rwanda mba murimo kubikurikirana. Niki kirimo kuvugwa nyuma y'aba ngaba batowe? Ikirimo kuvugwa nyuma y'aba ngaba batowe cyane cyane kirebana n'umugabane wa Afurika nuko aya matora abaye nyuma yaho uwo Gianni Infantino yatsinze ari we Sheikh Salman. Iyi mpuzamashyirahamwe cyangwa se abanyamuryango bose b'impuzamashyirahamwe ku mugabane wa Afurika CAF bari bahirutse guterana i Kigali mu Rwanda mu kwezi gushize ubwo haberaga imikino ya CHAN, bemeza ko bazashyigikira n'umugabo Sheikh Salman. None buri wese ubungu baribaza se nyuma yo kuvuga bemye ndetse mu buryo buziguye ko bazashyigikira Sheikh Salman akaba atsinzwe, none Gianni Infantino akaba azi ko atarashyigikira umugabane wa Afurika, araza kugenzereza gute umugabane wa Afurika? Araza kuwufasha iki bitandukanye n'ibyo Sepp Blatter aje asimbuye kuri iyi ntebe yasanzwe afasha umugabane wa Afurika? Ibi byose nibyo gutega amaso. Gusa icyo umuntu yavuga Innocent nuko atorewe manda y'imyaka 3 kubera ko yari mu gihe cy'inzibacyuho. Sepp Blatter ubwo yatorwaga yise yegura. Ubu rero ni imyaka 3 kuva muri mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2019 manda y'ikabira rangiye. Iyi myaka 3 ishobora kumworohera kuko FIFA ni ishyirahamwe rimaze iminsi rivugwamo ruswa, kweguzwa kwa bamwe mu bayobozi n'ibindi bibazo birimo kuvugwa. Iyi myaka ishobora kumworohera? Iyi myaka ishobora kumworohera Innocent, nubwo ari akazi gakomeye cyane. Ngira ngo nibyo buri wese yiteze kureba muri iyi myaka 3 cyo Gianni Infantino agiye gukora mu kuvugurura FIFA. Gusa yoroherejwe cyane nuko mu gitondo abanyamuryango bagera mu 174 muri 207 bari bitabiriye ino nama y'inteko rusange idasanzwe y'abanyamuryango ba FIFA bemeje umushinga w'ivugurura mu mitegekere
mitegekere ndetse no mu miyoborere ya FIFA ushingiye hanini mu kureba uburyo cy'ibyemezo bifite aho bihuriye n'ubucuruzi ndetse n'ibyemezo bifite aho bihuriye na politike y'ishyirahamwe bigiye gutandukanya uburyo bizajya bifatwamo ibyari byarabuze ku gihe cya Sepp Blatter ndetse n'abandi bamubanjirije. Urakoze cyane Jules Karangwa. Kubashaka ibindi bitandukanye cyangwa se detail no kuvuga ibindi birambuye no kuza kuri iki kiganiro half time nicyo kiza gukurikiraho nyuma y'amakuru. Ni Jules Karangwa uwo yagarukaga ku matora yo muri FIFA ndetse n'ibindi byo mu Rwanda. Harakomeza n'undi abidukurikiranire. Dukomeje no mu yandi makuru tugaruke mu Rwanda. Urukiko rwa Afurika ku burenganzira bwa muntu ruravuga ko mu cyumweru gitaha ruzatangira kuburanisha ubujurire bwa Ingabire Victoire. Ni ubujurire rero mu rubanza rwa Ingabire Victoire, umunyepolitike wakatiwe imyaka 15 y'igifungo n'inkiko zo mu Rwanda. Umunyapolitike wo mu ishyaka FDU inkingi ritavuganwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo urubanza rwe ruzaburanishwa kwa kane w'icyumweru gitaha. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda ruvuga ko Ingabire Victoire atazagaragara muri urukiko ngo kuko azaba ahagarariwe n'umwunganira kubera impamvu z'umutekano we. Inkuru irambuwe ifitwe na Placide Ngirinshuti. Takatiwe n'inkiko zo mu Rwanda. Sajev Chatba ushinzwe imenyekanisha amakuru mu rukiko yabwiye ikinyamakuru Daily Nation cyandikirwa muri Kenya ko bazaburanisha Ingabire Victoire ngo kubera ko uburenganzira bwe bwahunyowe. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda narwo rwemeza ko urubanza ruzaburanishwa ariko ngo nabwo Ingabire azagaragara mu rukiko ngo kubwo umutekano we nk'uko bisobanurwa na Hilary Sengabo uvugira urwego mu Rwanda. Urumva habayeho byumvikana na Ingabire ndetse n'umwavoka we nibo umwavoka niwe uzajyayo. Abavoka bashobora guhagararira abagororwa mu manza. Twamaze kubyumvikanaho nawe ubwe nyine Ingabire ko hazajyayo umwavoka we. Sengabo kandi asobanura ko ibivugwa ko Ingabire Victoire yabujijwe uburenganzira bwe ngo ko nta shingiro bifite ngo kuko ngo bagerageje kumukorera byose nk'uko amategeko abiteganya. Ibyo ntabwo byo guca urubanza ku butabera bw'u Rwanda ntabwo ni mu nshingano zanjye. Ikibazo cyo nuko afite uburenganzira bwo gutwara ikirego ashaka. Kuri ubu Victoire Ingabire uyu munyapolitiki wo mu ishyaka FDU inkingi ritavuga n'ubutegetsi afungiye muri gereza nkuru ya Kigali akaba yaratawe muri yombi mu mwaka wa 2010 ubwo yazaga mu Rwanda avuga ko ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kugambanira igihugu no kugambirira kugira naho ubutegetsi hakoreshejwe intambara ndetse n'icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Placide Ngirinshuti arakoze kuri iyo nkuru. Nkuko nabibabwiye mu gutangira aya makuru rero ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu mu mujyi wa Kigali imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz yahira kongoka ubwo yageraga muri feruje zahazwi nko ku Gishushu n'umurenge wa Kimihurura hano mu mujyi wa Kigali. Impamvu yateye imodoka gufatwa n'inkongi y'umuriro nkuko byatangajwe na Nshimyumukiza Deo ari we nyiri imodoka ngo yahiye nubwo atashatse kuvugana n'itangazamakuru. Yavuze ko hari imodoka yo mu bwoko bwa Lava4 yamuturutse inyuma uyitwaye ari kunywa itabi maze mu kurijugunya gishira kigwa kuri imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz nuko irashya yose irakongoka. Polisi y'igihugu ishami rishinzwe inkongi z'umuriro yahise hagera maze yihutira kuzimya iyi modoka. Gusa ubwo iyi modoka yashyaga n'umunyamakuru wacu yabashije kuhagera nkuko muri bo kubikurikira kuri ayo mashusho uko niko byari byifashe. Mu gusoza aya makuru rero nkureka tubagezeho n'ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Twabwiye ko umujyi wa Kigali uvuga ko udashobora kwigiza inyuma itariki ntarengwa n'itariki y'uko abacuruzi bakora hazwi nko muri quartier Mateus bagomba kuba bavuye muri aka gace. Naho makuru y'ubutabera twabwiye ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwahagaritse kumva abatangabuhamya bashinja mu rubanza rwegoma Colonel Tom Byabagamba waza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cyo kimwe n'abagenzi be. Twanagarutse kandi no ku mashusho y'imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, imodoka yakongokeye muri feruje zahazwi nko ku Gishushu ni hano mu mujyi wa Kigali. Mwizina rero ry'itsinda ry'abanyamakuru bagize uruhare mu gutara no gutunganya aya makuru ndabashimira ko mwakomeje kubana natwe nge mwabanye muri gahunda ndi Innocent Muvunyi ndabarakira kuza gukomeza kunogerwa na gahunda za Royal TV. Andi makuru muragezwa mu gitondo araza kuba ari ku isaha ya saa moya. Mugire ijoro ryiza.